mbere urimi bwa marione ni bwa baita inene ndi ntukuye urimi na biashara marione nekete kurumiro ni mathina nkabo yari kwaga thoko inja muno indira kwina matunda yangi thokone kwa fertilizer inja iri mario akina kinyarimi kwithira batikona mikobo kuma kiri banki kana soko yarimi bakawa na kinyamayani mandikito ndeto mutugi kare naranirite na arimi na kinya biashara ba mario kenda kuthikira mathina yaona kene chunji kebile ke ripoti ya mwanya. Taure turaugire kiri gicunji kia mbere kia rugono rwa mathina njokia ja kaunti ya Meru ni etongerete kiro wandi na uketha marigo na thoko ira nene ya marigo iri Ndarene wandi ni abogeta isti kilomita 5 kuma tauni ya Nkubu njira nene ya gwita Embu ithingatiri ni thoko ya Kamachegere njira ya gwita Mitungu na kamera yetu ni thiurunkite thokone iji kwaranire na biashara ba marigo baraba ugite thina ya mbere bakurukirite kire biashara ije ni kuthukanga kwa njira iria bakuganichite mpanga kiri gwita marigo jao mundene kuja kinyithia thokone na ndeta marigo Kamachege ende njira ira mbitaira njira ugureta marigo nkamata about a kilometer kenda bikibiki enjokeria okaura njira urekai marigo jera jakaranjirene marigo janjumaine turito jendia mandi Ndarene no tubathe banjira kuthuka ani njira cia tuekangira cionde uti marigo yatukumba kumira miundene na mwari kurangari gakwama jakagunda njirene jange jakorra njirene nange ngari gakuoka mitarone nontu na moge atakinya utimenya kumire guko nyakugura marigo na moko no gwa nontu bakwaga njira thina ingi ya biashara iji ya marigo baruga bakinya thokone thoko iji chite akina ko barenderia marigo jao nthe batandikite mabura na kaingi baruge gitarambura marigo jagia garuko gitumikira bakuwa no kaja kwaga wakujagura marigo tuleka njira tulikiria ntobo rune thoko yongo tuteakiri wakururia rigore kangaukanga ukija thoko nange stress wategera thoko eno kono rekai utona kwa gwika marigo mbimbire jere kwa rutererwa njiraja turije jukero bere ni marigo ngari ikuruke na ndibutagere na bono renya kwina ruko ukarikire rigo na iguru muguri oro kwejo kugurira ikwira twandisi kwa mtoro na ndombere uga irigo nukono ari ntakene muguri wengora agantaka stress era kugurita irigo nara goro waja na nderi kugurita nyatu anderi ukweregerete kwendi nyathiri beste ukendi nyatu beste nonto irune kangire ikugeranwa naja thokone ninte twere kujiri ni bamwe bagori barabaku akinyabo bagura marigo jari na ruko bakinya na rabetite kujendia kinyabo no kabaga gamugori nonto twakinyana tura marigo jari na ruko nonto nyatu tingwatu ataka na tukure irukone twataga yathai gukura wataga thoko yonde intaka kiuria kinene ni kia biashara bathoko iji nene ya marigo ere ne Ndarene bakwenderia marigo jao nthi kana rutere rwa njira na ribakiri thoko inene ntereji uni ni nchwene na mukarigite wa thoko iji John Mutugi ure ugite thoko iji giakwa batathithiritwe ikaro kia mwingi borura bakwenda yakwa thoko ere ugite kinya gwakwa guna mu biashara wa marigo kinya rimwe na gitumi na tariritie thoko ira cijaga kwenderia marigo aja Ndarene ntuku ya Jumatatu cithagirwa ciri thoko 47 na kou kiri kinyumba kira bakirwe Mutugi ariwe gitumba kubanganira bonthe benderia marigo kuna kinya kujaoga ni untuguti na kanya na kou Mutugi ariuga kamite bawe ni bakarire nthi bona kwagirite biashara bo bange batonyithwe kinyombene keu arimi ba marigo bethira bagitigwa na uome manyomba jaja ibatu twakarire na kamite kwanthi tugantu cija gutuika white elephant nyomba iji mwe atugania antu betu bara bangu bakarana aja kwi kando na njira na bangu tubeke nyomba emwe bo bange ba serious baba na ginto bibi umu tubeke kinyomba kingi irigo na leo
riendelee tu gukaraka riendelee gukaraka ja thoko iji andare nenderea gutena magita rwa jamainge kuririkana ni bethagira bakendia marori 30 gwita 40 jamarigo abari tukijana tukukunyara nyarukou itukagira ntuturorio gintu 30 ne au gwita 14 enderea barabara kwa tuka yare kuraurite turekagira rori kenda rori 10 zengi na nyani kutu wakinya torofu ndio kuma manane ingete no kitaka na nyanga ginya ndale ni yakado ya magundu ya tutukumba kutetheka inde amwena bou abiashara baba ne bakoromba thirikari no ntukuri na county imwe marigo yate gukinya kune wagubokaria bethira bake wokaria bageta kwendea marigo nao kenda bakethira bagetambia biashara ije ya marigo ku thirikari neja kwino marigo yatikinya na biashara betu ibege gwita no ni ugua netwikire ngari cietu security agori bonde bachuthania baraba kwenda kamarigo na araba wajia na marisabiti gweta bwa garisa na ara ure kiraba kirate agori bateo bagwikia marigo na ara ja kungana na antu baraba tethagia marigo ketha kwina thoko smart ya marigo imarisabiti wajia na mande na ara ure bwa garisa antu baraba betha beterete rigo tuko na muthenya erigo kona minsi cio rikinya na ara rikinya ritharagwa inyo titinda kurua bei ukinya chagiche kwa marigo yabagera raro kabetia mbecha bakunengera batigwa bakendekera mwija ukana gwita ngugichi akwingi ni untu kimereke kerigo ne kojeri ne mathina nkabo kuma mundene na kinya ukinyaja thokone kiuria kinene na ndene ati arimi baba gatetheka na kirige chunche kya bithatu kya rogororo rwa mathina jokya uni mutugi karene thikirite mende kithe jarimi abiashara na kinya tongeria ba mirga eje